Orukiko rushtamira kitebe kikure cha division ya Mbarara rurekere bintu ebari borekerire kora mu byamagara okombe ko mu rurembo kurinde byo buhangwa okumanya sente za government zetiro myoga parish development model hamwe nebindi byinji kandi haduma abantu mwetaga technical advice imwenga kachiko murioni muza kushitamo kushoboreshonga maybe inemu ekimutakwitegereza hata hono mtugambara mtubohoreza experts remba bari yaha Arukuro kutezo bururu omukigombe cha NRM habwa Mbarara City yashoma Abeebembezi aba okubara yegesa abatura abarukwenda kweyandikisa mu register y'ekibina eki umurimo gwanyu no kunga abantu nibatamu okwipingiza no kunga abantu beze information bagambere 13 umuntu azacharoche omurukiko rabahingwize kitenso cyo kushagika omunyeshengero mwine mpaka okwesimbatine cha kanisa tiketi ya NRM mukarura kari kwija kana abacho bagenzi banje baro bakasaraza bagenzi banje bacha pasore sibanza bajaha meya witu bacha pasore sibona bari situzi na support ku sakeni omame wala mwine mpaka atwese kandi witu ekumi na mukasa nyine sente zinkwebe mberaza PCA abantu bazetesa mwine mpaka nazaka zurobinga ku Prime Minister's Office $1,300,000 so far twine $1,000,000 emwene mpaka kosire turukwenda kumuteganisa no kumuhusya siba na yukangangai omukaruru atebekane aza kutucicirira omurukiko Abeebembezi nabo borekere barukwenda abakozi ba division egi babakorere gasha kwa Michael tumwakire